The combined NGOs of Shibari and South Garo Hills conducted a survey and met with doctors of the primary health center to discuss the issues that they encounter on a day-to-day basis. The NGOs are calling for the establishment of a new primary health care center in Gasuapara, South Garo Hills district. The NGOs further stated that the PHC in Shibari lacks adequate infrastructure and people who come to this hospital to fill out non-availability forms are having difficulty due to a lack of forms. As a result, the NGOs are urging the state government to investigate the matter. Dalo chini inuna sipari PHC sentarona rebamana rebani grungwani muksoni de dalo chinga dengdang NGO rang jerake GSU FKGJP ADE ya organization rang rebamana dalo ye PHC ni officer ko grungwa so mon doktor ko grungwa ye grungwaniyo dengdang area na niknekaniyo chinga ye medical ni kita niknekaniyo bengtang niknekani rang ko area o matnenga jerake skangaba ino chingni points to points ino anga mangsa mangni atna skya jerake skangaba yano area o ye jian sipari PHC ni ngau ga akapa area ni manderang bang be dal tu be biaprang chindong dal be gapa area ko mana ye sipari PHC ra unigman yano dongba manderang ara skangaba ye birth certificate na blungen ning ngani ko manne amana birth certificate ko da de gumkan nangaya unigman ye birth certificate nangani skangaba blungen ning ngani ko manne amana office rang chelbeya jerake chingni PHC ning odongpa jeke rugarangoni gasoparangoni ibagapa shortcut use kore ma sia rama jalangrang blungen namja ya lekha ko ye birth certificate rang ko nangani gisepo salsa somai rai bana nanga neke salsa somai rai ibani gisepoan chingni ye hospital lo basakoba staprang chungjagen chumong ode basakoba ya form rangko ye birth certificate thariani form rangko non ability form niagana ye form rangko manjagen chumong ode wamang nangai nangjai khoros bone rebain bar yang plananga ya karong blongen ning ngani rangko manna unigeman chinga dalo yen baksa ini ya department ni officer baksa golpo kha anio ya form rangko chunge manjainga yarangna na simang support kha pabo na simang ni dimanso na patbo nenba chingni concern bini kansano chengko momulani yang dakaha unigemen chenga chengni sipari area o jian sipari PHC area ni ngo akachem yarangko ye form rangko tarake sunga gdake chengna sokat pachina ye form rangko birth certificate ni form thari barangko so tarake sokat pachina aru sunga gdake ino sokat pachina nemangna chenga chengni demand ko khangba dakanga neke gni ga demand so neke ngenga jian ya nga nangni da siwa kan matna ha ya sipari PHC blongen area dalani geman nisokna kata manjainga uni geman chingna Gasuapara jian center wasam ya sipari ni ko maeke ya Gasuapara o chingna je dakke mongba chingna PHC center ko chingna nangchong motenga uni geman chingna government ko chingni message nege ngenga chingni demand tos khanga ba chingna Gasuapara o chingna je dakke mongba je cholchi mongba chingna government Gasuapara o chingna PHC ko 송이온 지나 제라코데 에리아니 닝가니코 지나 알투베 솔코 솔카 지니 프로블렘 코 솔 카나만 겐 마이나 니기 용에야 지가 예 시퍼리 PHC 센터로 동거바랑 야 4km 옹기자안 지가데 슬키 치네세 양스 카나낭이족 니망바 야 에리아라 가쇼파라 망아낭엔 좀 옹오데 증코 이아치 나빠텐바 루가랑코 Gasuapara napat kana mangen rugasan waigja neke chela area dongbarangko Gasuapara napat mangen neke chingni priority chingni demand sian ongya gni gpa o chingna je dakke mangba chingna Gasuapara o PHC center ko nangchong motenga neke ya gatham go demand sar neke ongya chingni maiba o ya PHC center o sipari PHC center o dengtang infrastructure rang shortage chongya mo unigeman ya andakaba infrastructure ko chingna development ko chingna tharake nanga jerake ino staff rang chungja swiparang ba dungja ino unagre ambulance rang ba dungja ino unagre ba yano khwatarang staff na khwatarang ba dungja unigeman chingna tharake yarang ko deployed card pachina neke nenba chinga government no yakoba request khainga neke dingtang demand rang dunga bangbe demand rang dunga chinga yako note khaira enga ha neke chinga yako demand rang ko khana gata dake chinga khnaloni tarik batachum dok tarik ko ni July dok tarik ko ni chinga agitation program ko jian sit and demonstration rang ko ungat na take tikhainga ha neke ya demand rang option demand rang na chinga Gasuapara wa bristibar saloni hesitation ko aba chengen ya hesitation no bakra eng parang ya chni chingjolni area o dong barang jian PHC center nungo dongacham wa
wani nokmarang aro plak NGO sipari NGO Gasuapara NGO Ruga NGO aro plak ino dengtang area ni NGO rang donga yarang nangreme chinga agitation program ko knaloni jojol aba chingate PHC center nungo jian napacham jake Gasuapara Ruga nakba biaprang ba chinga agitation program rang ko watna ne tikae donangya telbea